Right, asiyiboneke le bar graph, asiyidwebe. Yonke igraph ine-y-axis ne-x-axis. Always mawudweba i-bar graph, i-frequency iba kwi-y-axis. Konke lokhu kuyama-categories nani nani kuba kwi-x-axis. Right, asiboneke. Ama-truck lapha amalori bathiya u-26. Asidwebeke la igraph isuke kunothi iyogcina ku-26. 2030 nangu-26 siyidwebe. Amabhasi awu-10 nawo siwenze kanjalo. Bathe i-bar ama-bars la, 1 bar, 2 bars, 3 bars, 4 bars. Ama-motorcycle awu-2. Ama-sedan awu-62. Right. Sijwayeleke ukuthi masidwebe i-bar graph sibe key yokuthi sizi-indicate kanjani the different iy'nhlobo zey'moto lapha. Amalori siwa-indicate ngale migqa ethile. Amabhasi siwashiye e-blank. Lana sishaye nje imigqa e-flat. Ama-motorcycle, ama-sedan ilanka neyiphambano. Iyo-ke i-bar graph yethu yokurepresenta leya information. Okay.